Yanko Eric, Yamakwaba. Yajo. Na apom ti South Africa o. Oh, nyamedum South Africa boko, Ghana suboko. Ghana boko. Na boy nkomo e say hot to say Ghana for ma setrem ni omoto abai hot to say championship bi o ho asumdwe o ho ma setrem ye pese ehu. Oh, see South Africa boko, afi no mato aba ma yi empene bi a o ma beri dan ano nti afi no ma yi empene ra ye hwe se empene bezo to no ma na ebi so akwama ye akontufoɔ ye South Africa club no nti ye hwe de amala o me de beba aha na yesu yotumedi so o be be tiewa right na bien biso before abatoɔ no during abatoɔ no any after abatoɔ is say bibia ye bɔkɔ no Ghana for anyibia na ebia from ho ankɔgym so mo kɔ akɔto aba me ankɔfa ababi amobi. Oh, that be. South Africa, this is foreigner, that's a South Africa document ID. Na ubiti ni yako research over to abadia. Kwa wose ubiti mato, but who ni sadi ni bidia. Any over so show them. Ungo pima. Ungo fasten bia mabeka. Ye Ghana for mwa control. Na say au mwa control South Africa hase. Insanity. Yo, yes, I share efa let's film you new betting na say ye per South Africa by passport akudi embassy ho ye nsan kan ye mo ma ye visa nko ne ye ene aban ni mi no ato sa akase se de ye nje visa wa ha enti uduru ho no mo a then point of entry no na eja the entire over crew mo na ye de visa ma ho no awuram ti say nipa ne but said the first na omoba no ana so ate nipa ne de omoba na muni pare do omoba na ye business partners for no mo ye business akase no na ediba but say unye sa business ni bi na say oga say obeba South Africa say obeye visit via ana so obeye obi ye fa ha say adwuma ye no what say salon dress adwuma ye wa say no so go for obi free Ghana aba one fa connection my pa say am one po bi one to immigration ma wo South Africa say na ya na nye ide so betime wurem nye ide so betime wurem ti say bia unya obi a obetimi any immigration bi akasa say bia makoda bi say eba enti udru ha mani eurem emra ansa na wetimi amana eurem aba sana me de medinimo ha but so mom business no dey obu a oba no because enye use so wetimi eurem sa because obu hia eno ma bi omu hia bi asika wo account mu ne no ma bi a wo answer wo mo eurem because wo cha beda nyina na eso mutimi hu say o why ready say South Africa o baby abeda o baby abetena answer no metima mo eurem listen enti say wo fa passport na no cho ticket no aba ho na ya mo eurem Debbie enti sa kra o me di no ma bibre tino gwanya sa no document na wuntimi eurem man yisa say more or less no ma yi eye desk na ka de ye document be ma o mo won kan ha no say do the desk na kwa akosi airport ho no mo okay right it is obiti no so oba South Africa they say they no more visa free no nche say udru ho na urem na mom enkrata e be dia dance say krona oba so no obeye den oba ahohie na say obeye adwuma na say obesra obi no document na ade be kire ansa no omotima mo urem yes I was have free yes sa pepe ese unya document bi e kire say obi a oba for visit and for visit no kra no omunya eno ba bi say okay visit na wa ye no we buku hotel bi ga obetena be ga beda nyina omuhia ansa na any scan do account ma bia betimi e dia atitwa ho South Africa na mu ansa no matima mo wurem
yo then na de betwa to ama wonu anoma eti o se de woka se ho adwode ene na wasa kire kwan a nipa fa so ba ho no ye fa nse nipa no anya kwan awura mu ne ye a community meetings at say motima kam ho abom a obi ba obetimi ahwehwe mo kire kwan na wabeka mo ho because ankonam ya na enye ye kan hu bom na enye bi befie de na beka Ghana for your work South Africa say no ye nyampenifo bi a omunim de kama pa omati ekua efe no Ghana community concern e wo South Africa ha mo ba se obuka Ghana fo nyina bom no mo boaye wo fa ye nkrata asem ene basabasa ya na ye koso wa butimi boaye na mo boa Ghana fo ye wa akontu mu wa ha etini wo bo Ghana na so be so South Africa ha o we mu pe ekua so hwehwe na do ho join e Ghana community concern sa community concern bi e ekua e kama pa ye brother Loris ori da ikuna no ataja bin Loris ataja bin ori da ikuna no ori na odi anima o ma ye bibia kama o mu wewura mu boaye e ko ye be fa so Ghana fo ye ho beto ya kontio mu enkrata seri na ye ho betimi atoye nti o mani company ni koko bi di komo so be betimi aboa eni Ghana embassy so betimi aboa ye e wo ye enkrata semu eni se be Ghana hu bia ni hu basema o betimi atwatwaje ye ena ka krajo betimi aka ase ye aka ka betimi aka atwato re se ye Ghana passport ye wa ase no eja ne board pa ntino ye be se mpedifo de se o mo hwe na o mo ye bibi fa ho ma yo bo ha emra yo mo South Africa no ye ko ye krata no ye ko hia akonfo e mo bo ye agi ye krata eduka so ko ye passport na ne board pa bo so onye aduma kura akokura wonya bi ye ntino ye be se pedifo se o mo hwe na o mo tutu no ma na etibi mra from my kakra na yesu ntini ko ye krata because ye no mo baro bi sa se na visa film baro bi sa se o passport wo ya wo yiti o ma o mutimi jao wanya passport wanya bi ancho ma ya no o mutimi ko chu o mo chu a no mdo akohim sa ntino ye se Ghana penefo mo moaye na yeso bibia ntini ye kama o ma ya e South Africa country mu ya let us see Eric that's no concern community concern ade aba say bia ambassador Betty na and as a minister ATO has said and as a director of Africa SUT ekwan omune mpanyfo beka na omode aboa na monkrata asem so da okay musu mokope bibia befie na ye de aboa I hope say monkrata na ya yikura na mo birth certificate ni mo card ni mo yibi chese mo ye Ghana for there no ese mo hwe chira kwan na fee for the bremo muntimi from ano eja eso patroban me pase ba ko be se ka na Ghana card no so no ye trempen fo committee media bahama ya nke pepa right Ghana card no itiminya no ha so a nke be obutimi ye mo wa ama ya nke be pe e pepa nti pedifo ye na omututu no mani timi ye na South Africa kontumu ya yo ya da sibebre ene Eric ene ekasa all the way South Africa